Very good evening. Epom Talks, Epom Media na mayam gidamakta series 9 every Friday da puthokchari ba yengbiriba singbu taram nokchari amadi kai khumda bochari ngasi su mayam gidamakta yamna special oiba akogi personality ama puraga lakchari mayam hek uba kanda wow haiga da wadu gumba personality amani akogi Epom Talks ta akone thamjari ba different personalities mayam dagi makogi experience makogi profession sida akoida karamba mongda impactful oiba awareness amadi educate toba yaba amadi akoida excitement piba yaba motivate toba yaba kayama akoina collect tawzaraga mayamda focus tawzaba adugumlaba Epom Talks ni Epom Talks yengbiriba singbu hanan thagachari loina ngasi mayamgi damakta pujarekliba guest ekoigi hek ubadadi mayamna wow hairani adubu ai maming se hanaduma lakthokcharage yamna respectful oiba amadi ekoigi manipur imagi yamna tanglaba mapari haiba tare ekoigi manipur gi maisi akoigi yamna pakhangiba adugumba international platform da ekoigi film gi lamda akoigi manipur gi film si mayamna lairare hairagasu akoigi in terms of award amadi akoigi in terms of akoigi potential di yamna reach oiba dugumba lamni haina chongthopirakliba yamna ichang thoraba mapari ni haiba tare mayam gidamakta pujarakliba ngasi gi special guest Romi Meitei aduga akoigi oza Romi si filmmaker mayamna hena khangbire loina magi thodok hendokpa haiba taragadi akoigi national amadi international film award mayam phanglaba matung da su akoigi yamna prestigious oiba award haiba tare mayamna hena khangna biriba akoigi fifth risky haiba fifth risky si international critics forum gi adugumlaba award international award si ozagi film akoigi yum haiba sida mayamna pumna mana khangbi ki ba adugumba award amasu oire loina na akoigi samna have done netpack haibasi ku award oibiri bani netpack sida akoigi mayamna khangnari basi network for the promotion of Asia Pacific Cinema Award sigi matang sida su ozasina akoigi manipur da ihan hanbabu oiramgani aduna ozasina ahenba kayama akoigi manipur imagi mingchase purakna bahona bada film gi lamda mayamdagi tadana international platform da kalliba adugumlaba yamna tanglaba mapari ni haijaba tare mayamda ahanba maktada ozabu taramna uminasi ozarami please welcome to the show kurumjari aibusu Epom Talks da ningsingbirakpa duga puningi wari khara haijana na basta nijing bir putse sumetik noise hi thank you ozana ngasi matam kai thok pirak pise jo koi susu yamna tanglaba matam ni adu ozabu su yamna thagachari aduga oza film gi lam sida koi gi ozadi a yore ko explore to base adu ozana thengna ba mayam su leiram gani adu sidai samaru ina khona focus to jaring base akoi gi manipur se mayam laire hai base hoi laire daga su akoi da ina khunba jaga ama kaya ama leitaba natte ka oza hoina su thengna bi rei biduni adu oza film gi lam sida ozana thengna rak pasida akoi gi manipur gi film industry se siga mapan gi akhoi gi international mak natraga su akhoi gi national gi film industry se akhoi da chauna khena base kari di thengna bi bage okay khena ba kanoni I have to be yeng de gi kwa masi thamjage hoi adu ahan da khoi gi manipur cinema gi khongchat se kwa masima khoi gi mayan suene khangbire aduga amuka sum hadi ningsingjarabada haitare akoi si officially manipuri cinema theater da utkiba 1972 the gene in smine paraga officially hauzik se manipur cinema se yankai mari suraba koigi journey medani hauzik lady se ko akoigi yumthang nariba koigi state sing haitare si marakta Assam se yam advance ba kano madani ko mase data sab sana ko gi kai landragadi kano ne 90 plus year the man mu Assam ti ko du gi kano ma legra manipur se ko gi songi region north east kano di ko su film se cinema gi journey se sang aba kano ne ada masi aina ahama thamjari se sigi napsai sidagi yengba matam ko yengagadi koina manipuri cinema amasung atopa koigi mapan gi lamgi koigi
film dadi industry hai loan je ko Hoi hoi. siga katang khoi gi sangdam na ba amadu hot na ba gi dam ta ne ba ina thamjari ji ko manipur cinema sina sahi yang khai mari phawbu se sa khoi gi malem gi thak ta ko khoi gi yamna acclaim oiraba film mayam kudol tamkre khoi gi film sister khoi gi documentary gi form do bai natraga na akhoi na kan na practice story ba isana su ko fiction sigi ko ani form da oi bai aduga film makhal sing se khoi gi malem gi phampak ta mayam utpadana tana akhoi gi ba sida khoi gi lam se leminari ba mi kaya amagi pukning khoi wakhal pelan dana harawan dana masigi asang journey sta leire ado sigi journey si 54 years ki khoi gi journey sam chang journey mane na hakti lowe ko aduga khoi na hojik amuk masigi progress se hot pa matam da ko atop staging khoi gi yamna senmilon achouba khoi gi budget achouba da namba industry gumba ga khoina changeng na wai wafam chona tabi ahan bada khoi reason hai tare north east ki ko no ni yengba matam da di akhoi gi su yamna phaba ko quality content ko khoi gi marata ba khoi gi rooted or ba khoi gi story sing original khoi gi narratives mayam se khoi gi putho ga lakti lai ko film gi medium de gi hauraga khoi gi electronic medium da number cinema mayam da digital cinema natra digital cinema gi form si yaura abani yaura abani adubo ehaki aina sai thamjabo ko ehaki motadi akhoi gi film si awang ba mi ki kwai digi wang ba adi film festival singi marakta phapa film festival singda khoi film ut luraba adugumba haurakpham oiriba khoi gi kano se masi 54 years sigi journey dagi yengakpa midieng dadi akhoi si oipham thokpa kano to khoi gi yaudri akhoi gi khara platform si yaudri haina lawe akhoi gi wari khuli da adagi akhoi gi technology da ko sisma horen ai ketang details on changjang jar ke ko ana chahi yankhai mari gi journey sida ida akhoi da leijari ba akhoi gi talent ko da akhoi gi resources singcha si lo yeng kan da di akhoi si yam hena advance oira do do ai oi bisi kitang wat pa do na ko ai challenges mayam budi leiduni ko ada hojik yamna kuidriba akhoi gi khoi gi umthang nari bisi gi khoi gi kano ai tare ma kano se meghalaya ko meghalaya gi film gi makhoi gi journey se akhoi manipur do no kuibadi natri ba ko adubu makhoi gi aphaba competent to ba film makers ko storytellers tholak tna makhoi gi film gi pibam se hojik ko pibam da leire yam pibam da ko yam upgrade tore ade assam ko assam even sigi achou ba industry kano singda assam gi di isai sakpa de gi hauraga aduga koi gi technician ko maroina sound design toba adigi din actor phawba ko even ade director phawba sigi level da haitare na achou ba koi gi medium de ko to achou ba big budget to smana work toba gi kano di assam de di mami sauna masima tare aduga akhoi gi sina hojik ki oina di hojik mayam na su ubiri sini manipur cinema da khoi gi manipur cinema gi phibam je karai de leiri ge haiba phibam je ko ado ahaki motadi oipham thokpa sakhotpham thokpa khoi gi masigi kano sa benchmark si khoi gi yogde loi se yankhai mari sigi kano study ko hadi puthoi ba film ma puthok mayam siga numbers pasan kanda akhoi gi film sing se karai de no ma khoi gi laptop khrabra habagi ko puning na nung nang ba amadi phawe masigi reason mayam di legani reason du di mathang da ke mawang ge le biraga di ko na ba ya kano mada thamjage duga 54 years sigi journey di akhoi gi cinema se adu yongna chakhok ka do bo to haidi a chakhote haiba haijaba na te ko asagi leijaba targeted oi ba akhoi na thamjaba vision do adu yoba wa le haiba 54 years sida likewise aduga shillong gi na meghalaya gi na baklaw na moi gi na kano sima kanba ngam ki ba haiba ngame do angak pasida ma ko khoina kano ama example ma sumai panjage meghalaya gi moi gi film tourism policy na inong no ba ma smain hawe moi da khoi gi 1 crore gi kano ma pi khoi gi subsidy moi da film number lakpada ado
number hai se mokhoi location se namaga location is atop lamam gi location eto oibi ai sa doi ne ko set moi da sa bo oibi ai moi studio da nam oibi ai adoga moi gi khoi gi local talent sing sin aboi wafam sona traga su moi da hek su to matam na moi gi policy si ko masi angak pani pan crore gi kano se adagi amuk khoi gi moi da government na khoi gi kano ni moi na run tok jaba hello meghalaya na smaina ott mga thok tna ko haiti india gi na yamna awang ba award ne hana longnari ba national award kumba degi then international award ko apaba makhal gi smaina mana phang film kano sing se adum haiti for sure adum film je adum haiti moi na 30 lakhs ko degi film du gi matungina great to 25 lakhs ga government adum later mo OTT utpi bai tar achauba support sigi support so manipur daga thangzel laba ai sai jari do anu lana phana ngam moit mani hadi notice asu manipur se production se aduki mati gyami haina so haina rini ko aduga akhoida adugi subsidy haiba tare haidi government adugumba ma initiative wiragadi akhoi aduki mati manipur se hena upgrade toba nga sai gi ozana ga akhoi gi expectations akhoi keno di ma yodri benchmark yodri ka haibdo aduda kitang akhoi je lambi se samjalak pa yaga dabgi khudong chabadi leidoi ni natra aduga nga sai gi akhoi gi ozana budi thambi da benchmark budi yode haina hairi ko adisu ozana akhoi gi leizari baduga akhoi na tokthorapga tokthokrakpana di hena akhoi si mina hena singthabi budi henbra haina thamjaningi ko aduga plus akhoi gi manipur sida adu hakna film gi lam sida yam ka haina akhoi market yam chawrubasu natabanina mayamna budi kano tawbiri ko adu sigi matang sida akhoi gi manipur gi akhoi gi film se puthokpa matam sida mayam si akhoi gi viewers haiba tare audience haiba tare audience se akhoi gi attention si yamna wale haina su khara haina ba hana mamanga ga manade haina akhoi si decline torok pa haiba tare rate si hantharak pa aduga haria hantharak pa matam sida akhoi gi audience na akhoi gi moina witness obaje hantharaga de akhoi da su aduki matik interest halak pa amadi akhoi gi kano si promotions walak toini natra competitions ke ama yawda akhoi si khitang maning da akhoi si chingthadoini matang se koi audience ke support sidi awjage ba kari thambininge aduga hana gi mamang da lairamba chahi akhoi gi taram ki mamang da lairamba strategy duga hojik lairiba trend siga audience ki factors si karam ba changes si ubi bage habidi awjage ba mod khadang okay hoi masi khena basi dum masi kai tare evolving journey mako adi honga lak basi dum uri ahong bai basi koina accept tobam su thoi natra haidi yamna chamba ahong basi koi kano do dum yengsi ko adi technology da yam changno hongma dum yamna ubiramani ngasi degi na sahi tara koi gi pharam gi roi khali ko koi gi full HD da koina film akhoi gi film je koina kapa phangi se digital kano su ko an bete ding sai gi magi low resolution ko id 720 sigi frames is mine or se ko adi gi dan du mamang dan mu analog ni koi gi video gi tape to ko ana mu copy ni je purely mu digital koi gi devices sing se sigi kano sing si de koi chaw na ahong badi dum uba phange si simadi ko technology da de natra id aerial shot manam na khona bada adi yumtha car number natra adi then kitang crane gi shot ma kitang khoi gi move to get to bada cameraman sina sangari da tonga maning da gi counter weight mayam na pair ga chingkhat pa natra then manually yes adi then crane na dumana manual to ba crane lakpa then jimmy jip na du su hoi mina control toraga khoi remote sensor ma yaw ga sidi joystick na sanaba adu matung drone natra id upgrade version da yes I'm not hazard of a mong hoi man ado sigi technology gi ahong basingdi mitmang mong tada una hongi ko simadi sima no doubt honge sima duga I hak ki kanoni lanai oina sum observe tawzaba I hak su film namna tammiba misak ama oina ko sum tawba matamda akhoi gi story se ai goina di honestly sahi nipan mapan mukti phare ai mensum cinema se ko ai kon di namage haidana ko ai sidegi kitang di laptop seri ko the main cinema gi machat se ai hak na
ai loimak ti amuk loimak study tawbadi ngamde aduga hoi mayam gi data aduga kano se ade market aduga sigi revenue se loi yengba matamdadi akhoi gi se kadai du no ma akhoi gi stagnant oiba ko adi film chamada amakha khoi gi market henaga phabado data oina pa matamdadi pulap khoi gi commercially viable oire na khoi lobudi yate dana natra mani hadi chama puthokpada amakha pabaduna commercially success in pabadi yaro natra because there is no business hire nem mani hadi film se totally khoi na tawriba thawak ma'am se finally commodify to do ne natra idea dagi horaga mami tadriba idea de horaga screenplay ong toguni da na dagi da matang film se oina one pot chai thangakpadagi light thangba mi dagi direction pi dagi actor dagi pula punjala kanda aroibada khoi pot yondoi nintra commodify to do ne ada sigi commodify to thoi pot se kanada no yondoi se natra khoi market as people sin natra khoi audience ha tar khoi yes ada audience sing sigi magi participatory ko sigi magi kano se hotok matam dadi aduga I want to say that let us I want to punch up information the level I quite the Hanna Leram the film distribution system window a window manico I must malemgi kanota hong I was sort of the yarini not OTT platforms Manipur the su video on demand the rental kanotoraga OTT platform mamle Epom itself ko yes Pazana one of the giant machu kanoni Manipur gita service Pazana piriba kanoni and a sigi kanosisuko data di yam papa film box ta koi gi 15,000 to 16,000 range sai khadang yeng ha ba koi gi kanos hoi cinema se du di hol da la ga su blockbuster or ga su ko adu di ado masi gi kanos na akoi gi software se sigi apps ke am download to ba to da ba du gi kanos so active web se koi gi loi pa kan da se 1 lakh muki active web ba kanos da adi viewers se 15 to 16k adi thousands ko hoi Swidang dum yengan sida koi gi commercially ada the business sama laitre haina di pa ba pot oine hoi the sigi reasons mayam so the level toy masi kana kan da viewers sing sigi magi yeng bagi platform gi koi gi magi preferable kono mayam lebe ai natra mani nowadays koi younger audiences sing se more on shorter video hena pa gumba natra mani reels pa gumba then amana masisi aingonda masigi se yam kana thamoi digi hiding belai content ki quality se content ki quality sida akoina akoigi audience sing sigi moigi akoigi trust se trust sama akoina akoigi storytelling style se sina akoigi trust sama di moida manghan bibra haibagi pakhat pama khakti ko adagi demu point amadana akoigi audience loimakta hai bidinate ada aikoigi oba nature haigadra kadang koigi free ne na pambagumba kano se ko free no na pamba duga kadi kadi gumba mugi product ama se koigi pirated koigi kano ne daga hojik sudum trying ga tawba se si manipur sudum kano tawle bedo tawi the big crab manipur gi market se da ko si ga se ai ga ba ethical kano ni kana ai gi responsible kano ne ai masi apik pa market se masi muje koina support tawroi dong ni galena adi idan ko gi film se at least ipom gumba natra ko gi leiri ba sumaina kanota moigi stream tawner bagi thagalai ba film sing se yam manate pesa natra hoi ada adumaina yeng bagi habit su ko ko gi audience sing se khara pesa thining da bugumba kai gumba su factor amadi oinen khalew hoi adugo major factor di en khanmada lisang sitna aina sum tabada khoigi audience sing sina toin haibese hoi akhoigi stereotype oiba story ko ai sumaina hai mani ngasi degina dum sahi aya kisu career kano do ko adi sahi tranga tra tuk sai mamangda sum ai hakna torom khoigi family gi drama degi some romance ke ledano ko dai gi kano adai gi kano hai tare swagi kano sida dum tawraga lei na ja toin tai ai loi yengbadi yengjabadi nate ko sisina loi chumme na su lobi bedi lani aduga thamningi pointing sai kanon
subject se adai dum tawra lei haibam diam tare ta adumak su loima akhoi su tajabda adumak like the family drama ngak ngai re aduna yam stereotype oi bese akhoi yingde kaine hairak pa gumba akhoi ni disomda wakhal se akhai gi audience me aduna support oraga strength oi duni film dumagi ka adu film du gi akhoi gi leisure ba akhoi gi entire team do loima appreciate to video nin leiga ina line hek hai yengning de noi manipuri cinema do akhoi gi no stereotype yam oi kaine ga hai ba su sigi factor sina su oi doi ba zala akhoi gi adu su factor amane na lawe ko ai sai haijab ko gi sai kano do su se yamna apaba film ne na apaba film mai si kasu my audience lepi bangak tani ko kano da par sine haidi di globally ko gi recognition ga phangba film yam phare ade award am phange na film ma ko gi OTT da thangjal laga heta yenga bra habi su du sung mu yeng oi tani ana audience sing gi behavior su ko gi kano hai tare yamna judge to bu yam lu ba hai tha ado ai gune dei haijai sini ko ai 9 years pare sai ni par mapan sai mainstream cinema sai nam heroine ko mayam na commercial haije ko commercial sai namde aduga adubu mayam digi loba data dadi akoi gi cinema bu dum yengbiri ba singse dum haitare sisu dum free de yengning bagi ko masimu su yamna sisu contributing factor amne law अखोगी स्टोरी टेलर दगी सु कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर अम लेरी स्टीरियोटाइप से नमगा लेबा सिना ऑडियंस से मागी ओबा ट्रस्ट से खोइन ओइना मांगन बिबा को देन अमन अमुंग यंग ऑडियंस सिंग सिगी मागी खोगी मागी कनो हाइतारे प्रेफरेंस चॉइस को सिसा खोगी शॉर्टर वीडियो ने हैना रील्स और सिमना दुगु मनेना कनो से लेना लवे मानी या मचम बने सिंग से खरा दुम फैक्टर खरा ने ना मथौ ताबरा हैना खजे को अदुगा ओजाना सु थंबीरे हाबदी मेनस्ट्रीम गी हजकी कमर्शियल फिल्म सिंग से ओजाना खितंग थादो खिगे हैना थमिसी करी रीजन अखोइदा हाइबे आबा रीजन गुबा लेबिब्रा नत्रगा सी ngasai stereotype oiben badugi oidoira kamaina ओजाना सोमदा नाथैरा इनो हाबिसि okay oh lei ko reason am sauna lei adu hairaga khoigi ayakna mainstream cinema singsina khoigi cinema sidi araiba cinema ni adu ne na kaimta khoigi di min to natebida maramdi adu sumigi audience pu puning pelan ga doni nunga han ga doni na tra ai business len doni then mayam ma loina mo sina khoi industry se run to hom doni ko motivate torok toini khoi gi recreation center ma thamak toini na tra yes adu ga sigi ai gi personal oba ai gi khongset sina ai ka do bugi mainstream cinema dagi kitang kona namge haibagi maram ji kana kanda mainstream cinema nambi na badi am lei bai ta adu ga khoi gi bo authentic अखोई गे बा ओरिजिनल स्टोरीज अखोई गे बा नैरेटिव्स मैम से सिगी पोट से अखोई गे ऑडियंस खरा खक अखोई गे टारगेट तौरगा नंबा अखोई गे सुगुम्बा मखल की स्टोरी से सुगुम्बा स्टोरी से नंबी नबसी अखोई गे कनो से याम लाइते अदो आई हाकती अखोई गे ओरिजिनल ऑफ स्टोरी सिंको अखोई गे इशू सिंग से मसी यामना पामजबा अदुगा सिसी वारी लीनिंग ममिसे गमदी ओय दुमाइ तो फिल्म मेकर म ओय बनेना अदो अदु दो खोगी मेनस्ट्रीम गी मागी मेथोडोलॉजी से हापसलगा आइजु फनाम ट्राई तौग्रबने मको आइगी ममांगी फिल्म मैम दुम यंग बिरंगनी मणिपुर गी इंसर्जेंसी प्रॉब्लम नत्रा हाइदिसे द इखेंग लगतरे रोज मैम यंग बिरंगनी जुम थांग मखों मणिपुर गी खोगी कमर्शियल सेक्स वर्कर गी प्रॉब्लम सि कसु कना सु नमदे सुम सब्जेक्ट से अदो कुजिंगी ममी के तौसे सुमाइना खोगी ओरिजिनल स्टोरीज और सोशल इश्यूज अमक ने ना चावना दि थोकपदि नतबा दुगो मणिपुर द लेदि लेरबा सुमगा से खोइना फिल्म मोना पुसला तो कांदा अमुक कमर्शियली बिजनेस लेते बदु मफिल्म सम होय होय अदे मैम यंगबिरमनी इमागी लमन सिंगमद्रे ड्रग्स को हाउ लाइक सिगी ड्रग्स ना कोइदा कैम यामना खुनाय मको पूरा पंगदन बगे अदुगो खुनाय पूरा हात बगे गाइसे तवे अदु सुम फिल्म सिंगसे कमर्शियली मु एक्सेप्ट तोगदे असी फ्लेवर्स इस में हाप्सन कांदा अभी तारगदी मयामना हजुम हाइबा कमर्शियल फ्लेवर्स अहेन बसिदी अखोइगी काय कनो सिक सुंजान चानदबा अखोइ द अखोइगी चन्नबगा सुयाव यावदबा मसाला मैम जपा हापगा दुदा मयामना सिनेमा येंगदुइ तारगदी अदुगी सिनेमा दुदी आई सैक्रिफाइस तोगे हाना आई थमोइद खल्लेबा अदुना आइना वैल्यू एडेड पामजा यस आइना अदुना ऑडियंस से टारगेट स्टॉक तोगदबा आइना लिनिंगी बसे आई थमोइगी वारी से अखोइगी बा issues ko akhoi ge ba oirei ba phibam ko
si nammagi maram se aduni masi se nambi na ba kya leite si nammi ba si ko gi challenges ma ama lay na tra adi number 1 adum producer ho ba dum warabani si thiba to ko adagi di fun gi tana ba si arrive kong thang di na te na tra sai ta yam tough for competitions ko summa ba am se ai tare hoi hoi mane do nga sai gi ojana su panbiri producer gi matang da haibidi producer later ga de khoina film fazaba ke ama lai raga su akhoi ojana thambiri ba akhoi manipur gi oiba social issues me amda social cause based over me am pamjari base producer later ga di amu khut se amu title gi doini na tra fajan gi doini adu se producer gi matang sida khoi se producer si khara mana su high support of godabani khara mana su support of hai se akhoi gi every corner de support of di amna mathau tabra hain thamjani gi ko adu ga khoi manipur gi producer gi matang sida kamaina encourage to bi badi yai haibdi producer se sunglai hek laita ba makti natte adu bo mokhoi se karam mong da khoi encourage to bi daga di producer sing si su hinghan ba madi mathau tab maram oiraga producer si akoina manipur gi specially akoi manipur gi context da producer si karam mong da khoina support to biraga moi karam haina hingan ba yabagi possibilities si lebagi have do ozagi bakhalon khadang thambi wang si amna phajaba ko manipur gi khoi gi film gi cheli chongi ba thongmi sing gi thamoi da ko masi wang si ta kan da dum hadi puring nusibo loi phau ba ke ne ramdi akoi da talent si leibane leibane ko ade hoji ki thola iba akoi gi actor sing yeng biu adegi anoba akoi gi cinematographer ko anoba choreographer ade saisakpa saisikpi ade potential am leibane talent am leibane ko man ara si sing se koi gi producer amana adi ningthi na mafam chana ko mana koi gi ningthi na budget plan tawraba adi production project amada sagi adu do thambi doine ba hoi mani ada film sidi madi koi gi mi myam chang ma ganon matam myam chang ba art form mani adi ai gi wakhal gi palon kya lana nung digi tholok pa myam sigi artistic beauty sing se sigi pot sa ina wari wena lead se through scientific devices sing camera ge through the namaga mai thalaga makeup tawraga ko everything masi koi gi science puthok pa khulaina namaga silver screen da utlaga mai tawdu ne kare ko mani aina thamning point si kana film haiba medium sidi paisa am chang magana sidane ko gi Andrei Tarkovsky na ma hairam ma lai na ine to haijamna the cinema is very disappointing art because it all relies on money you know cinema mani now adu target akoi da leiriba producer se sidai za sengak ne boji da ka le do se support system se moida phadana support system ma leiraba ai target di producer sing se another narrative form ko si se moina trial torpadana ki hero hoi natragadi aigi lupa kun khak lejabado aina sigi kano sigi ai trial to bodu ki pakhatle adu duna han karamba film phagi ge karamba wari phagi ge hai kanjida mo khana lo du tari sai to holo smai to bodagi su oibe ya hoi ngasai ge trend se yes dimension mangonda khoigi magi oiba na khoigi thought process magi thinking pattern do ada anoba makhalgi pattern injan mangam da base kana kanda mangonde lejaba lupa kundo mang da bida kharga hanjal horoga next ki mana sum chi film jin sijabagi su oibe su ko sida support so sang support je kana na tawbi ga dabno masi lenga ke so support ti change ai sai jabado support is lenga na paisa kadang piba kadang nate ko nate akoina afaba camera akoi gi kanogi leiraga thambe aidna mani wahel ka hoi yes akoi gi amna high end camera sing manipur do ju copy kano sing se cinema camera amta nate natra adi cinema entry camera ko we sum sing se mamangi adi mayam na ko to dana mapan de kedam uleba ai gi film copy camera sisu cinema camera nate natra adi cinema camera do ai sum afford to bungam de kano da the cinema entry camera ne ko copy hoi lens pudi cine lens nei ko hoi sumain to dana technologically si pot si sumaina si cinema the important way the khangba producers ma'am lein hoi sidai da koina well equipped oba akoi gi film ma number da sangpam thokpa ma gi sound gi department adigi sound gi well calibrated studios adigi den koina ayeng loirak matam da film ki post ko sidai da ma'am sangre adi PS ma'am amne sida koi gi yam maru oba koi DII ko ma gi
digital sigi kano simo ko la color grade ka tori ba kholi ma'am se sigi obo kano se ko ne amna subsidized rate ko ani government na then matang na nangi film ama sumaina tawragadi akoina nangi film du da 70% or adu tawni ko ni si grant legani ko kne targadi anova narrative se try tawning ne producers sineba khoi si dum malayalam gi film industry si ta lakna phana ngam dangi ko ta mapangan kalli ko mani moi gi market chawbuda natana moi da achauba strong oiba yam policy mana ne support to government ke hoi policy achauba ma support tawraga kano tawbane na moi de su ang phone talent si leine wari I ba haiba gi potentials ko the actor gi potentials ang phone le ado trial to with the key da bai tar moi gi court am lebni am phajaba ma ko ai sum hiring ai sum ningjange ma gi malalam gi film jina kwai digi kaino mayam je mai film je da khenari si kari gi no na haiba da phajaba am lebni hoi hoi Bollywood projects heroes and heroine have where Malayalam film industry project human being have no yam phajaba kaino ina season ba da yes adune akoi namdu si mi basa si wari na tran hero di phajada de heroine si di phasmai phajada de sumai ana this is important way ram gani ko mainstream cinema da amada akoi no si mainstream cinema adagi di khara series cinema kai se ai ngasai di haijeri se amato ina punjalini ko mani ko na loima dissect tok jaba yo ne mayam cinema is a cinema ni ke cinema ni hoi ai gi pamjaba ai gi type to the mai gi khenar pe wane bo natra mani ai angang gi film sibu mi khudimo lo yeng ga su nungai roida angang gi film angang gi audience dum legene action movies ai genre action pamjaba myam le ni cinema dum yeng mi action pamjaba lekena le drama pamba natra aduna every content khudima ki di audience ti legane bo tawbadabu akhoi gi wari actions bu ero family drama bu ero ama bu ero sida anoba akoina trial ama khoi gi toksan ma ngamdri sidi akhoi da ngasagi semit loan gi phibam se risk wang ga lerabane na ba sida dum maning ata halam ngane mani akhoi su ngai ko samane ai gi handak film latest samaga hozik production ni loire the post production phase le ado upai lete ado akhoi manipur gi resources ngata ni scenery se ko hari sound da akhoi gi graduation asrate toru ba loire bani ado ai gi sound pai ni designer oire ni ado di is da tawi mamang di upai lete bombay tawi ko ado akhoi gi mi si leiram ne sinai ni ado bu sound gi well calibrated studio se leita bane na ai film se surround sound ni ko ado basic ni 5.1 ko ado sigi basic sibok leita bane na mina di man ma khoi gi industry se sigi wari cinema ngi sai mo ko ki wari samjan jar ke ko 54 years of ko hari journey of manipuri cinema sigi yardstick te yengkanda akhoi da dumaina sound gi mix down to bom studio omuk leita bai se akhoi kai lege se hangya wang ne sidi akhoi na pangben pin tho ine ada akhoi masen da pangpen da pen thok toi tar ga di kai no ai bo di isa yeng mane na pele kana no hak pe na trai di yum di sumang da cham tang leijar thakchar ga leibu nu pele ha bi na adu da akhoi wari kai de gi tholakari mani ana producer sing se support achauba ko support achauba ma producer ha bi je koina paisa puthok pa du khutang na te ko project ma produce tok doi ni ma loi chen doi ni loi khang doi ni ma se film padan khang doi ni ma na puthok tori po che ma kari no aina tha doi se hainau ni ko hainau da kai hainau no tak da sabe ba sarit hainau du ni or ai gi hainau si mundru su sabe da thum ma du ni ma padan khang doi ni ai ta di karam ba har ha ko ni karam ba season da gi tha ba ho ni ha bot le den kamai ni yon ga ni silu ka sigi se support to bi ga na mangon da khoi gi 50% 60% support to bi matam da ai khoi gi cinema sing je grow tong ne natraga di masi hen na haibene na su khanbi ga no aduga ai di pakhatcha gi ni ko mani ai ngasi degi na dum chahi mapan muki mamang da ai na toin haijegi ba interview mleb ne ba akhoi gi manipur cinema sigi page se hek chala ba ai taraga di akhoi gi se television gi play ko television gi play aten ma khoi gi sumaino sum choi den ma si on gi ne se ai na hai pakhat na hai poto hauji oire haijab din te ko hauji internet ki kano se web ha ba pot si yam la ko se hauji web series no mo chila ko dong toris manipur cinema gi audience tagi ne hauji koi gi
YouTube ta skit masa sanariba khoigi group na sanaba khoigi wari matek mayam to matek to hoy moine hena yamna Manipur cinema dagi yengi se si akhoi mon akhoi khanbi bam khannaba ma mathodi tarabana chum ya machum bane khoi se haidi section da ba yadi heaven oh cinema larger than life mamu attract to bangamba khoigi medium lay pote na tra ado adugi medium du dagi na thairaga shorter form of skit ko mayam na toraga khoigi sound sengera sengwera adagi makeup ni thina togera act kairom na namgera ado me khoigi mi sing siga connect to hoy makhoigi heart to heart connect to gibagi aduna khoigi audience masing yami ai taragadi ngasai khoina neinabada yawa pot khoina khoigi narrative style se hoy sida audience ki trust se khoina thugai bi garabara haibasi su factor ama si factor na factor di nate ko part of the yes ana producer se khoi mapangal kankhalan si kaktina ide aduga atop top housing su ko id adum si Hollywood ki pattern nam khatang ko khoi dum copy to ya na khale adi cinema se hadi globally dum change tawre ineba cinemas magi evolving process sama de ko cinema si theater da mahuksa dong yamna yengba sidagi moron khoigi yum da su another khoi chap manaba hole gumba khoigi magi sound system ga si yum na panjal ko yaba devices sing lakpa si then leram da ba khoigi acho ba giant aggregator mem tholeina Netflix adigi this one Prime then India da mem le even akhoi Manipur su yore isine ko ada ngasai gi yamna amuk si da thamoi kainingai orise akhoi film su su gi matik sahi yankai mari suruba khoina akhoi gi lejari bo OTT sigi se sida akhoi gi blockbuster bok ta mi lising trang akhak yenge ha bisi sidi yamna penode akhoi cinema se adune haje se si from now ko sidi id kuiro sigi cinema se trang atra 2000 khak yenge se khangan handagraga aten man hena yeng pagumagi pam graga di ko adum web series ta loima on graga again Manipur cinema is nambi na bo mu director ga diko sigi fear madi le ai cinema nu si jobagi ni ko mane chum man hadi cinema sina so khoi gi image acho bo mo pura ini ko akhoi gi Manipur gi khoi gi cinema gi medium sida khoi gi Manipur gi rich culture khoi gi heritage khoi gi in terms of khoi gi kano myam si potential myam si uthok ngam doi ni du khoi gi prithvi da khoi kholau kayam su uthok ngam ga dori bani adu ga sigi platform si akhoi na sitharak pa ha basi akhoi da chakhat pa gi mami di khara thengtha doi ni ko adu sigi matang sida ngasai producer gi su akhoi da risks learning da bana haibidi risks lobdo ki bani na akhoi na kano torok ne du support toraga di ma da phadoi ni 50-60% dum support lairaga di natra adu da sigi matang da akhoi si government gi su policy adu ga government gi su khitang akhoi sida si responses khara di darka leibra na khanjai ko like akhoi gi Meghalaya da ga toriba scheme moi da attract to holiba amadi promotions ki magi style haibata sigi matang sida akhoi gi ozaro migi oiba akhoi gi Manipur state government da ga di kari to haning ba amadi si toroga di hena akhoi da khitang akhoi da helpful ogani Manipur gi cinema se khitang akhoi na upgrade to bangam gani adu akhoi na hoji ki riba threat oiriba akhoi gi short film me amna reels na ga replace to ga di akhoi na chobo mangje ba amadi oidoi ni natra akhoi na haidi international gi thak ta chatpa haibasi ma adumadi akhoi na expect to bosu yar roidoi ni natra tigi matang sida ozagi oiba nungyo ba wakhallon opinion khara nang thambe okay fine oh ai sai hojiki mamangi do ma loisalogdaba ma ko aina haito koitho reba ko ai sai Hollywood ki pattern nam ka koina su kan to ba yai ka ai sai production housing se yengbiyo ba hojiki Hollywood ki puthoi ba kano sing so moigi koi gi banner se mari ma pullaga film chung puthok pa hobne hojiki hadi magi koi gi profit and loss mana hotorok pa hadi distribution gi matam se da koi gi loss laga su koi gi ai ta ne lupa tara du natra koi mangana tokta di lupa ani ni collaborate kano se hadi once click to grana hadi hojiki web based kano oibne na ko hadi tongmina gana am tongmina ba natra risky kano se ka sum handana ba ada Manipur da su koi gi phazana ko adi yamna white money oina ko adu sumaina phazana dum masigi revenue mo ko adi create to ya ba koi gi kanomane media mane film je adi sidi yamna khoi di gi hada mapang kan ma keno ni adu koi sida koi gi business later bugi wa bane mo ko aduga sen lebi ba company sing su ko masi so moi de so koi namda pitch so ba daka le khale ko story sing filmmakers ne sala ga invest to bina ba ko maram di
ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯆ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯤꯖꯟꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯎꯍꯟꯕ ꯉꯝꯕꯤꯗꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯣꯔ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯐꯤꯜꯝꯁꯨ ꯏꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠꯁꯨ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯋꯥꯔꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅ ꯍꯌꯦꯡ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯐꯤꯜꯝꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯣꯠꯇꯨ ꯌꯣꯟꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨꯗꯤ ꯑꯁ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯂꯥꯏꯄꯣꯛ ꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯑꯋꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯌꯣꯟꯕ ꯂꯩꯕ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯋꯥꯔꯤ ꯏꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯍꯩꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯔꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝꯗꯤ ꯀꯅꯥ ꯅꯝꯕꯤꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯌꯣꯟꯕꯒꯤꯅ ꯌꯣꯟꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯕꯤꯗꯧꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇꯨ ꯌꯥꯝ ꯈꯦꯠꯅꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯋꯥꯍꯪꯗꯨꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯪꯁꯤꯟꯖꯔꯛꯑꯒꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 2020ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯦꯗꯣꯞ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯤꯅꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦꯀꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯁꯤꯅꯦ ꯀꯃꯤꯁꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯐꯥꯔꯦ ꯌꯥꯎꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯥꯡꯖꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤꯅꯦ ꯈꯜꯂꯒꯀꯣ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔꯒꯤꯅꯤ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯊꯧ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯗꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯔꯁ ꯗ꯭ꯔꯥꯐ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁꯤꯌꯦल ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯥꯞꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯡꯈꯠꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯃꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯞꯇꯤ ꯋꯥꯠꯂꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯂꯦꯖꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯐꯤल्म पॉलिसीसे यावरिसी लो यावरबने फिल्म फेस्टिवल्स द इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सुमाइना अखोई गेबा वारी लीरुदना मिंगसत उरोंग खिलम्बा खिनबा पुरकपदा सुमाइना सीसी ओइबा देन प्रोड्यूसर नु स्वाइन स्वाइन तोकाना सीगी कनोसे पीबा अखोई गी कैमरा सुमाइना इक्विपमेंट सिंग सुमाइना सांदोकपा अखोई गेबा फिल्म फेस्टिवल सिंग सिनबा अखोई गेबा रिसोर्सेस सिंग ट्रेन तोबा पॉलिसीस लो याविने होय होय अदा अखोई गुम्बा अखोई गी लाइरबा लम हाइजगेको होय होय अदा फिल्म की ओइना मु येंगपा सेक्शन ददी यामना लायर कनोने तौरिसेको अदा सिददी हौजी ओइनादी को पॉलिसी सिमा हेक अदुम लेत्रबा चेंगा खाइसे अचौबा अवाबनेबा ओइदुइसे होय होय अदु अतोप एग्जांपल से हाइडोक्टर सो आइगी सादा दुम एग्जांपल अम दुम थमजगेबको से अखोइगी युमबा आइगी लेटेस्ट फिल्म से अखोइगी से नेशनल अवार्ड सु फंगिनी को इंडिया के अदो अतोप मपानगी अफबा अवार्ड सिंग फंगे अदुबु फिल्म से हेक्ट को योन बदेदे हेक्ट वाय माने सी से आई फिल्म दुना येंग सिनेमा दो येंग बसु यादना हाइबक फैक्टर दी ओइरमोय बदुगी रोय हाइदी यस फैक्टर अचोबम लेने अरे अखोइना अरे फेस्टिवल के सर्किट येंगबगी ओदे आई साइजबदो एवरी कंटेंट कुदमकी ऑडियंस लेने ऑडियंस लोइमक नुंगाइबा फिल्म हाइबदी लेपोतेको बट अदुनेबा कमर्शियल हाइसिदि टारगेट तौनरिसे कमिंग मिसु यामना नोनिंगन मिसु याम येंगनिंगबा आइदि कॉमेडी सु याम पामबसे दु अवाब पामबसु वन टाइम दु हापचनबा मसाला दु हाइतारेने अदु याउदबा फिल्म सिंग मखल सिंग से कोई इंटरनेशनल अवार्ड कोई कर फंगगा सु को हाइदि वाइ सिगिसु फैक्टर मैम लेतुने हाइ नंबर 1 अखोइगी लोन की को सिना अदु मेनस्ट्रीम कनोदा हाइदि अदुन कान मदो सलाउना हाइदि मणिपुर सिनेमा फजम लेमनि काने कोई थीरगा येंगबिदौसी मसिंग वाट पपोने होय अदुना सिदा अफबा कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अमगसु लई बमथौ ताइ हबसे सिसु अचौबन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसेल सिसु मणिपुर स्टेट सिने पॉलिसी से दुम यावरि होय होय अदुने हागना मसिगी मणिपुर सिने पॉलिसी से इंप्लीमेंट तौबसे सुकी मतिक मथौ ताइ हाइसे होय होय माने माने चुम्बने दुगा ओजानसु पनबिरी मणिपुर सिनेगी कनो ग्रुप अमा को अदुगा अखोइगी मणिपुर दसु फिल्म फोरम गसु लेरी अदुगा फिल्म ऑर्गेनाइजेशन सिंगसु लेरी सिगी रोल सिंगसिना कमाइन तौबनो अदुगा मोइसिना अमुक पुनसिनरगा चुंगसिनरगा अखोइगी फिल्म गी मणिपुर फिल्म सि चौखटनबा तौबा मतमदा करम्बा थौदांग कयामुक्ति लौरे अदुगा कयामुक्ति कनो तौरे हाबगी ओपिनियन गुम्बदी थंबिबा याब्रा अखोइ बकसु काइदे मणिपुर गी अखोइगी फिल्म गी को आदि organizations मैम पुलगा सेंबा अखोइगी फिल्म गी one and only मागी फिल्म फोरम ना अमलै फिल्म फोरम सि मणिपुर फिल्म डेवलपमेंट गी नि नत्रा आदि मतम गी आदि अनोबा मिहुचिंग न तौरगा अखोइगी मणिपुर सिनेमा गी दमकता या वाना होनरि मोइद प्रेशर्स मैम जु लेरम दोनि को फिल्म फोरम गी अखोइगी
ꯊꯧꯄꯨꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯟ ꯃꯈꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯟꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯁꯤꯗꯗꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯇꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗꯁꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯣꯔꯝꯗꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤꯃꯀꯣ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯇꯤꯞ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯠꯆꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯗꯅ ꯄꯤꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯣꯔꯝꯒꯤ ꯊꯧꯄꯨꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯋꯥꯖꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯎꯏ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩ ꯊꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯐꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯀꯣ ꯁꯤꯃ MSFDSN ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯒ꯭ꯔꯥꯟ ꯏꯅꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯆꯂꯥꯏꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯑꯉꯝꯕꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯇꯧꯔꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯕꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯦ ꯄꯣꯂꯤꯁꯤꯁꯤꯃ ꯐꯖꯅ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯦꯁꯠ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯤꯕꯗ ꯀꯤꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯦ ꯄꯥꯛꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯊꯟꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯅꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯣꯏꯅꯒ ꯆꯩꯕꯤꯕ ꯂꯩꯕꯅꯦꯕ ꯅꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯧ ꯈꯠꯅꯕꯒꯨꯝꯕꯗ ꯇꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯎꯄꯥꯏ ꯂꯩꯇꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯝꯅꯦꯕꯀꯣ ꯕꯠ ꯁꯤꯁꯤ ꯄꯨꯡꯊꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯕꯠ ꯆꯩꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯄꯨꯂꯞꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯆꯩꯔꯛꯄꯅꯦ ꯈꯟꯖꯔꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯅ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯟꯗꯔꯠꯇꯨ ꯑꯗꯥꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗꯣ ꯑꯗꯥꯏ ꯂꯩꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯌꯦꯡꯉꯤ ꯑꯗꯣ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯗ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨ ꯀꯥꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯁꯤꯡꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗ ꯈꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯁꯨ ꯔꯦꯟꯇꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯏꯄꯣꯝꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯑꯣꯟ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ OTT ꯀꯣ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥꯗꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯝꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯥꯜꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯇꯪ ꯇꯧꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕꯇ ꯀꯩꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 1 ꯃꯤꯂꯤꯌꯟ ꯒꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2 ꯈꯛꯇ ꯂꯥꯛꯎꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯂꯥꯛ 10ꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯣꯔꯒ ꯌꯧꯕ ꯌꯥꯎꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯃꯛꯇꯨ ꯂꯣꯏ ꯌꯦꯡꯕꯩ ꯋꯥꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯁꯤ 4-5 ꯂꯥꯛꯁ ꯈꯛꯇꯅ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯞꯁꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯗ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯗꯨ ꯄꯥꯔ ꯑꯝꯇꯪ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣ ꯑꯗꯨ ꯐꯤꯜꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯒꯗꯣ ꯂꯩꯔꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯥꯅꯦ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯗꯨꯅꯁꯨ ꯃꯥꯏꯗꯨꯃ ꯁꯛꯁꯦꯁ ꯑꯣꯏꯔ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯃꯥꯅ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯗ ꯅꯠꯇꯦ 10 ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤ 10ꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯃꯗꯀꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯃꯛꯏꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯎꯔꯝꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩꯗꯪꯒ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯉꯥꯡ ꯉꯥꯡꯗꯅꯕꯨꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩ ꯄꯉꯥꯡ ꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯤ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯂꯧꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯜꯝꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯈꯛꯇꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯕꯁꯦ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ I don't know ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐꯤꯅꯤꯁꯟꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯞ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯒ ꯅꯩꯅꯩ ꯕꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯃ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯗ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯗ ꯔꯦꯚꯦꯅ꯭ꯌꯨꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯃꯊꯪ ꯃꯥ ꯑꯐꯕꯀꯣ ꯃꯤꯅ ꯉꯥꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯆꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯃꯥ ꯂꯣꯏ ꯂꯣꯏ ꯈꯪꯉꯕꯅꯤꯅ ꯁꯤ ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯂꯤꯒꯦ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯇꯦꯁꯠ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯈꯔ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯣꯏ ꯃꯥꯡꯈꯤꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯖꯦꯝꯁ ꯀꯦꯃꯦꯔꯣꯟꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨ ꯅꯩꯅꯕ ꯏꯇꯤꯛꯇꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯁ ꯀꯣ ꯖꯦꯝꯁ ꯀꯦꯃꯦꯔꯣꯟꯒꯤ ꯑꯕꯇꯥꯔ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯥꯗꯤ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯅꯤ ꯑꯋꯥꯔꯗꯀꯤ ꯐꯤꯜꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯇꯕꯅꯤꯗ ꯂꯩꯇꯦ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯐꯤꯜꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯐꯤꯜꯝꯅꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯕꯣꯗꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯒ ꯁꯝꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯕꯨ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯐꯪꯒꯦꯔꯥ ꯐꯪꯉꯣꯏꯔꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅꯤꯅꯦꯀꯣ ꯅꯣꯡꯉꯥꯟ ꯅꯨꯡꯇꯥꯕꯨ ꯏꯃꯨꯡ ꯈꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯅꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅꯦ ꯀꯅꯦꯛꯄꯨ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯃꯥꯡꯃꯤꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯝ ꯑꯣꯗꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯄꯥꯝꯕꯤꯔꯒ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯂꯣꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯁꯥꯁꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯄꯔꯁꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯄꯦꯔꯤꯇꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯈꯜꯂꯒꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯣꯁꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ 2 ꯂꯥꯛꯁ ꯈꯤꯇꯪ 2 ꯂꯥꯛꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣꯅꯦ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯃꯒꯤꯅꯦ ꯄ꯭ꯔꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯗꯣ ꯔꯦꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯖꯗꯣꯏꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯔꯥꯎꯔꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯣꯏꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ
ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯤꯛ ꯆꯨꯝꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯗ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯤꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯂꯧꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯅꯩꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥꯃꯛꯁꯨ ꯇꯥꯕꯤꯔꯝꯂꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯂꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯕꯦꯁ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯊꯣꯜꯂꯤꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯕ Okay. Interview khada dum ai haiba yare na khalaga dum haiba hore ko hore ado nawai di matam wali hairoi haina lei ado mayam na wahan thok mayam sum halle ma thoibi ko ba yam nakna na khangna jabon kaina bam le ngani haiba degi makhan gi ko ai nuai jai ta ba da loi mo ko nuai ado intentionally kanoni da koi gi ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯗꯗꯤ ꯆꯥꯎ ꯇꯧꯔꯒꯦꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯈꯟꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯀꯨꯂꯔꯂꯤ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯛ ꯐꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯑꯩꯁꯦ ꯀꯥꯔꯇꯨꯟ ꯌꯥꯝ ꯌꯦꯡꯒꯜꯂꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯅꯥ ꯕꯥꯔꯕꯔꯥ ꯍꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯝ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯔꯤꯁꯦ ꯇꯣꯝ ꯑꯦꯟ ꯖꯦꯔꯤꯒꯁꯦ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯐꯝ ꯃꯇꯝ ꯂꯩꯇꯦ ꯍꯣꯏ ꯌꯦꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯦꯡꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯀꯣ ꯄꯦꯟꯅꯥꯏꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯑꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯅꯠꯇꯦꯅ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯍꯤꯡꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯇꯣꯝ ꯏꯠꯁꯦꯜꯐ ꯖꯦꯔꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯀꯅꯦꯛꯁꯦ ꯇꯧꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯤꯉꯩ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯉꯛꯄꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯅ ꯐꯤꯜꯝꯒ ꯅꯝꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯏꯠꯁ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯑꯣꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯑꯃꯅꯦ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯊꯣꯏꯕꯤꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯌꯦꯇꯤꯞ ꯋꯥꯔꯛꯁꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝ ꯔꯤꯆ ꯇꯧꯔꯖꯥꯠꯅꯣꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯇꯞꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯗ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯀꯧꯖꯕꯗꯨꯁꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤ ꯃꯥꯏ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯣꯏꯔꯝꯒꯅꯤꯅꯀꯣ ꯃꯤꯒꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯀꯧꯖꯕꯁꯨꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤꯁꯦ ꯂꯩꯕ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯅ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯁꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯦꯃꯤꯅꯤꯟ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯕꯒꯤꯔꯥ ꯊꯣꯏꯕꯤꯁꯦ ꯍꯣꯏ ꯆꯤꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯒꯤꯁꯨ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯑꯊꯣꯏꯕꯗꯣꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯦꯅ ꯃꯤꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡꯁꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯄꯣꯔꯛꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯟꯅꯔꯛꯄ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅꯀꯣ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯏꯟꯅꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯣꯏꯕꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩꯗ ꯁꯨꯝ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯍꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯐꯤꯜꯝꯒꯤ ꯂꯝꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯔꯝꯒꯅꯤꯀꯣ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯤꯡꯗꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯦꯚꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯂꯤ ꯊꯦꯡꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯇꯨꯅ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯣꯀꯦ ꯐꯥꯏꯟ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯇꯥꯡ ꯆꯥꯕꯗꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯔ ꯑꯣꯟ ꯑꯩ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯅ ꯁꯨꯝ ꯗꯥꯏꯁꯦꯛ ꯇꯧꯖꯒꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯇꯦꯟꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯊꯝꯒꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯦ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯔꯨꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯖꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯁꯨ ꯑꯔꯨꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯦꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯂꯨꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯋꯥꯐꯝꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯪꯉꯥꯎꯅꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯁꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯪ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯝꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯝꯃꯤꯕ ꯑꯩꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄꯥꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯪꯕꯗꯀꯣ ꯍꯪꯕꯤꯔꯝꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯍꯪꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯗꯁꯨ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯐꯥꯏꯠ ꯇꯧꯕꯗꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯥꯅꯦ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯡ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯁꯨꯡꯊꯦꯡ ꯊꯦꯡꯅꯗ꯭ꯔꯦꯗꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕꯤꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯒꯗꯧꯕꯅꯦ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯅꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯂꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ sincere ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ honest approach ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ narrative-ꯇꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯡꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯨꯡꯆꯠ ꯆꯠꯅꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯐꯤꯛꯁꯟꯅꯦꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯦꯡꯍꯩ ꯑꯣꯏꯍꯩꯗꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯃꯁꯛꯅꯦꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔꯗꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅꯦ ꯕ꯭ꯂꯐ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯅ ꯑꯦꯛꯖꯦꯛꯇꯂꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯇꯨꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯍꯔꯗꯜꯗꯣ ꯆꯣꯡꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗꯨ ꯎꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯕ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯉꯒꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯅꯗꯔ ꯀꯩꯅꯣꯃꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯅꯨꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯂꯤꯌꯥꯔ ꯑꯃ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯗꯀꯣ ꯋꯥꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯕꯠ ꯀꯣꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯈꯔ ꯈꯛ ꯇꯧꯖꯔꯛꯄꯁꯤꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯍꯥꯛꯁꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯅ ꯉꯥꯡꯖꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯈꯪꯉꯝꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯣ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯇꯞꯅ ꯇꯞꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯨꯕꯗꯨꯅ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯨꯗꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯞꯅ ꯈꯪꯉꯛꯏꯅꯦ ꯑꯩ ꯀꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩ ꯁꯤꯟꯁꯤꯌꯔ ꯑꯣꯏꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯄ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤꯁꯤꯅ ꯉꯥꯎꯕꯅ ꯍꯦꯜꯂꯒꯀꯣ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯩꯕ ꯑꯗꯣ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤ ꯇꯧꯅꯅꯕꯅ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯦ ꯑꯩ ꯈꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯗꯅꯦꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯠꯇꯒ ꯃꯌꯥꯝ ꯆꯟꯗꯗꯅ ꯕꯣꯠꯀ ꯀꯥꯏꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯁꯨ ꯑꯩ ꯍꯔꯥꯎꯗꯦꯕ ꯀꯩꯝꯇ ꯕꯤꯀꯣꯁ ꯑꯩ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯣꯏꯗꯕꯅꯤꯅ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯁꯦ ꯀꯥꯏꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯣꯅꯦꯁ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗꯀꯣ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤ ꯇꯦꯂꯔꯁꯤꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯅꯤꯡꯕꯅ ꯉꯥꯎꯒꯗꯧꯅꯤꯅꯦ ꯊꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯂꯤꯅꯤꯡꯕꯅ ꯉꯥꯎꯒꯗꯧꯅꯦ ꯁꯤꯅ ꯐꯨꯡꯒꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗ ꯄꯥꯗꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯤ ꯂꯤꯔꯛꯑꯣꯏ ꯃꯥꯅꯤ ꯃꯥꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯂꯦꯟꯇꯦꯠ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯔꯁꯤꯡꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯚꯔꯀꯝ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯅ ꯂꯧꯋꯦꯀꯣ ꯃꯥꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯂꯥꯏꯠ ꯇꯧꯍꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯪ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯪ ꯑꯦꯁꯄꯥꯏꯔꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯃꯦꯀꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯄꯥꯝꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯖꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯆꯠꯄꯤꯔꯤ ꯁꯤ ꯆꯠꯄꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯀꯔꯤ ꯃꯣꯏꯗꯒꯤ ꯇꯝꯖꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯏꯟꯁꯄꯥꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯨ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯋꯥꯠꯄꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯀꯔꯤꯗꯤ ꯇꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯁꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯄꯥꯎꯗꯝꯕꯤꯌꯨ ꯍꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯪꯕꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯩ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯀꯩꯗ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯥꯗ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯀꯩꯀꯥꯕꯨꯗꯤ ꯂꯧꯕꯤꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯏꯁꯥꯗ ꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯀꯝꯄꯦꯔꯤꯖꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯟꯍꯥꯟꯁ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯝꯐꯣꯔꯇꯦꯕꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁꯨꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯎꯖꯕꯗ ꯁꯥꯎꯠꯀꯤꯁꯨ ꯐꯤꯜꯝꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯂꯥꯌꯥꯂꯝꯒꯤꯒꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯁꯕꯇꯥꯏꯇꯜꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯦꯡꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯩꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗꯣ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯍꯧꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯗ꯭ꯌꯨꯁꯔꯁꯤ ꯌꯥꯎꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯣꯟꯁꯔഡ് ꯕꯥꯏ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯀꯜꯆꯔ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯖꯩ ꯁꯤꯗꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯖꯩꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯕꯨꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯅꯩꯅꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯠ ꯅꯥꯀꯣꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯏꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯀꯣꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯄꯤꯅꯤꯡꯕ ꯚ꯭ꯌꯨꯁ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯝꯖꯟꯕ ꯌꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯈꯔꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦꯀꯣ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯈꯦꯠꯅꯒꯅꯦꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ
lanai oijaba ko angon da phawjaba do ina thamjage ko haidi aigi maru mapang haidi colleague mayam film international film festival mayam su chatli ni ko ado international film festival salurga smile phawni haibisi mipung khudi makta phawda su yai mai mai ki ko khenani angon dam toi phawbu se sima ko koigi film sing se phajana curate toraba film festival koigi director sina or film festival duna ko phajana curate toraba film sing se toine hata Yengkhom da ba de sometimes platform da lak da ba mayam yaw bse film sin yeng kan da sidegi dum hawdi hawre di film da cinema da storytelling ge art si ngawja ba moina ko di lead wari se angang ko makhal gi wari hai ta thamoi je seng na libo ko si sima dum ide full energy ne ko gi act injector ga dum yum da ha la ise ko ara ai experience ama kadang chum thamjage ko si se na ha sing hai ta re maroina ai gi fellow filmmakers na ha ha ta gi junior oi ba ko makhoi da yamna si gi wari se share tawning Aki film se kanota koi gi Fibreski gi ko hadi best international film ko phangba ada jury gi chairman se Germany filmmaker ko hadi Viet Helmer na am phaw nu pa ne mana jury chairman oi ada award habi se thon pisala ga ta hoi award phange nungai khop na amani but kari gi piri no se ai sida kai yawbagi no haisi khanghaubaduni no kon important mane ado competition manung da kai da jury ga wari sabu khotpa du de du gi he culture du de ek tawna de na practice tawna de na ko khoi myam no ek thengna ga so ada award ceremony lower ga khoi gi adu gi post ceremony party du ko aina hang main thoi ko Mr. Viet ko nang khoi ai film se nang kari nang feedback se tanning ko so do mana ko more atom na ko I was waiting for this moment ko I did English mari thara ko le dun ko the much say literally ko who the hell are you in my ko nang kari oi nang films nang smoking kills na screen na thazale is again see attack wang e magi wari ko Koi India da toba India gi statutory warning koi pina the smoking kills or injuries to the blah blah adu ma legre adu da koi censor lo do da da bu ko oi gi festival du censor ga da ka level na te da international festival ne ko but India manung su ka pane na koi censor di lawena adu ga by the smoke story ba sin sing che koi gi smoking kills or I mean it's injurious to health thai dana adu ne smoking kills na adu su aseng mai this is disturbing no oi bene text mai thajan ba aru bo poni because we work in a what is a control atmosphere kainom tha ba ji maram am lei na hai na adu aku ju pam de thai adu mana sigi podi moi de disturb to ba phau ba do adu sigi wan thok aina yang wang en hai jai se ta kem na te I need to thousand no is every frame counts having meaningfully carry to no I nang kai with nang surup thakwi films na te nang ise na tra surup thak na si tho le khole ade nang expert su na te surup ki scientist su na te yes champion su na te na tra adu ne ma je who the hell are you go who gave you the authority to write this adu ne ba I kangi hana su sense to le pone adu bu magum bam no mai thamak pa sa ai punga ngan thoe ko sigi sai thamoi de gini ko ado ai gi khoi gi aingon de gi sahi no ba filmmakers in ko sigi sa every frame counts ko as we are walking in a controlled atmosphere oi bane ko khoi ge yakshan gi bani kai sa never I asi khatan nati ko mayam le re hojiki wari se mayam sense so birang ne khal le ko artist ne na sima sum am tam carefully akoina focus of muthuk ta have the framing da hoi ana sigi experience experience mayam singding marakta si cham ningsange atai di mayam le gre di filmmaker sing wari sabagi then Q&A gi kari gra gi film sing moina khan gi dana le dana ko Russia da ko adi
Russia gum film festival moi to Moscow gi jam chaw ne na akhoi gi film se pra redub to le mi ne moi na ko to adum kano se adi hana du koi kano aya pi ni ko hoi hoi do ahan khara mamang do phame do loira Q&A se ko nang gi film sa angang se kai dauri ko le se ne adum le ma du he na film du moi real kano khan gi ba angang si schooling gari ka wari se ne mo di ngo dum do ko and I tap na I understand to re ko man kano ina khan gre ha bi ko I tap no oina phazana hai si kano ne fiction ne hoi hoi adu sini adu no adu ni adu documentary de adu ada kai kem leite ai hoi hoi it's a whole masi story mane mane narrative mane narrative mane akoi swaino uminaba the experience di hojiki experience am thamning mane ya nunga experience so have the khoi de mane ga haira ga direct thangna ga mane feedback pibira du su yamna laibu phaba haiba tare ko aduga khoi gi simasu international platform da pukhat pa hai su tarai ba thabak tin natte adu ngasai gi internationally award me am su acclaim tawraba khoi gi yum hai bise si kari wa khalon gi kari da focus tawraga ozana sin gi bano aduga ozana si phangak pasida ozana ngasai gi thada zarur ba effort to satisfied oi birabra ngasai gi ozana isana keno ma taw matamda honest ba ma ki self ki satisfaction ma darkar le ha ma haibi bada ado ozagi si ki si putok matamda di ozagi self satisfaction ma di preparations ama di hazi acclaim taw iba me am honor taw si gi kadai ozagi levels kadai thambi ningi okay yam pa phajab kano ni akhoi gi yum se du magi story amsu dum lei so kadobogi film se ko 2021 da 2011 da ikiba wari ama 2021 da namino ko after 10 years ko adi aina masi atoppa kano da so he haijabne ko kogi aina haijab story se akhoi mainstream cinema makhal koina commercial haise si saina akhoi ai apam se sinati haise aina khangzabado aduga anan mada satpadona ai isana di control tongam dabo ko mayam ya apam sum namba adi sida sumani story se aina akhigi matam dugi nammi ba kano sita hogdokrabne sum wari se ko ade loktak ki khoigi loktak arson matam du da khoigi more than 1000 hut sena ko di dismantle and adi burn down togi bado adu the same gi story ne adi globalization gi part ama do hapaga angang da follow torga tobne adu story si india gi best 16 story khan mada pal foundation na khoigi london na moina finance soba lab amda khalui khalaga lab to the koigi 1.5 month ko sigi se European mentor ko ai mentor su Germany ne aren agati filmmaker ne ko adagi sigi story man mere ado producer jeng leito seda film ju puthok pas kuin ngam gi de ngam de ado hoi line su chanbi bai ga dra matam du da adu gi equipment do aino sin nam se aina matam du kem leite ado mapan de wire de hen budget changam be ado sidi pra totally homegrown ko gi yung ge ima su idom sa su ko su pisa lo kaijen na ga ado after 10 years nam ngam min si film sa the si stories zai dum thamning nge ba ina ko meaning cinema se ngak si kitang hai tare ko ado si producer si lei gi de si kano se ado mayam na kano tong na hai di festival circuit tama na khara hai tare ado yama so mana phange na ina ai di glorify ai film ni ithan dai na self glorify to jabai wa na te pan bi ba du gi ni ko ado nungdagi namning niling mana ngaw wari ma sahi tara phungalaga le wari ma adum phalona phongdok pangam right saphong mangam ba phok palong thoki bedo adugi di am nungai adu da kona award what to the managi kano ma laksabani ko relief ma phang phajana phange mane yam nungai je have the ngasai gi art hai sida bu khoi gi art si haina ba su lai ri bani khoi gi ishor gi kano si ga sam nakna bani haina adu ngasai gi do ishor na su chanbi ba hai ba ta khoi contemporary ko kano khoi gi hadi commercial film hadi nam khoi gi nammi ba khoi gi ai gi manu pangsing nagadi sum wa khalam ma ga sum yarom ba su lai doine ko or khalam ba yai khalam da ba I don't know ado award ki damak adu guys man le dena ko soi to ko but city total khoi gi fact ne ba idi kano si story si 2011 da
lining waring khak nupa mana li bangam dragamana 2021 da wari yon lire se si award mo phangning mo khoning magi wari kem sai lining ba wari do ligi bani phangre platform phangre adai da amu haidi wari do niyom sub da li bani na internationally amu recognize to birak ba hai bata aduna ai sai khoi ki lining mo ngaw ko tam na ai gi wain te si mi pung ku kai no mo khoi ki yum da kanun pau tamning mase tamning mo pau jai tare ne ko yum gi min hangak tringai da ha no ina ko hunger do hoy right yam sume aduga ozana su right time da keno to ba haiba tare sahi tara budi wana khang re aduga lining ga su lifam leita dana adu bo ozana smain to bakan da isona su chan bi re haiba tare aduga amuk manipur gi su min chase pu bi aga hena khoi gi chauthok ningai oi ba akhoi da yamna pride ama leiba haiba tare ka smaina to basi adu ki matik yam su nungai je makha tara ko su kayama su pu bi puthok pi rakho aduga akhoi na su sangba matam da matam se akhoi na lauzaraga mayam mangda mu akhoi so showcase tawnu khudong chab de lojage aduga akhoi gi matam su losilak pasida ozada ina hangjaning base akhoi gi ozana filmmaking gi akhoi gi sigi keno sida profession sida kamaina changi bano ozagi background khara dang mayam da khitang highlight to biram okay ai se hek khoi gi angang se nang hewai chawr kai oini ka doctor oini ai engineer oini ka wai le dna ko da ai se adumana ga hang pada khoi gi ai film maker mo oini ka na mai hai gi mi din natte ai se ko ai film number mi ma oini na ai khona raktana tau gi ba am ta di leite honestly ko aduga ai actually iba pa ba diam na pamja ba ko ai di literally literature related ko si walking se pamja ba misak amadi oi da ai gi imasi isai sakbini ko ado akhoi pi ngi matam adi magi collection ko yum da isai gi rehearsal toba suma ma'am se sida dum akhoi junu aina dum entertain toba sida suma ma'am sida dum groom tore isai gi form da family orak pana adune adi puthok tar ga su yam ngan na ko isa gi 10 11 sai 11 mo oi right 9 10 sai oi duni adu su ko na ne akhoi hindustan ga toba boy ga to da adu ga askola igi ko boy do akhoi ge nungsi tamna khoi gi khoi sadan na sakki ba mayam na yam pam na tab do kuchu mu nang ni adu go do kai ta ne sadan daga am to tholok tringai da igi be sai ni da asu khot ki ngak te ne ko adu maina to ba adu gumba diary gumba kai gumba de gi lokhla ga ko na asu mai sai isai se mayam na ngun ko na pam na rak pa adu maina ngak te ne aduga sigi ma phongdok sidagi hena visual gi medium da phongdok pase phongdok pase sina hena powerful oi have se thamoi da phawba ma oi ba ko adudagi ai gi film gi energy se sumaina khoi gi lakibane aduga properly khoi gi film school amada formally chatna ai hak adugi film degree tawduna diploma tawduna adumain di tawde aduga crash course ko adu matam gi script lab na singba sumain to sida apply tawraga adudi angamba mongda dum yawraga dumaina lakibane ai hak ki kanosma man yam lai ba ba hai ba tare hai isa gi auza ba talent tu ga interest tu ga toroga ngasai gi macha crash course macha duna design toroga international gi figure mo oiba nga mini kaya ama de khoi gi chakhol abalam kaya am da magi firm du da man degree kaya ama taluraga su oza gi sumaina platform kadma ngam loima ngam ponte adu ngam ba hai ba su tarai ba su oide adu oza gi su khoi gi manipur lai jaraga su khoi potential khoi gi talent amadi quality duna fida se kan mangam bani hana thamjaningi aduga oza yamna su nungai aduga ozana smaina koi manipur gi mai propota sunatana cinema gi lam sida su mayamda educate tawba koi gi awareness pi ba mati mit na kong kaya ama su piri bani film gi medium se educatic su important oi ba ka aduga hekta khoi da society sida sudden change purak pangamba kano yam powerful oi ba element am su oi ri bani ko film se aduga sigi sida oza hoi dauna am aspire oi jaba aduga film making gi lam sida leiba khogi maruina akhoina oza hoina international expose tawre adubu manipur da leiriba singsina moina international gi thakta level da puthokpa ngamna ba amadi mokhoina checksin thorang haiba tare ko oza gi oba personal khogi advice or suggestions or feedbacks ma khadang thambira mo losilakpa sida aduga hawrak liba singna su hoji leiriba singna su moina track to khitang kanam oiraga su akhogi proper exact track to the taba ngamna bigi damakta hoi
Oh, mase advice makti and adumaina ai thamjaroge ko aduga ai ki aten matam experience hapsalaga adagi then thengnajaba khara myam je hapsalaga kan ko akhoi gi si filmmaker oining ba singini ko atopa da haidok ta bi da ko filmmaker oining ba singi kano da hargadi ai point ani khak haijage ba ko kano se ahan ma da khoi gi kano se writing process da yamna khoi gi iba khoi gi tan bi gano se simadi ko adi talo ai isa sunem ko ibi se sometimes tan ba kano ni ko writing process da yaw ba adu malem gi film sing chelo yeng bi ko any noted filmmakers adagi di malem gi film si khoi gi hai tare ne khai da ngasi bok yeng ba da khoi gi ma gi mahau lo ba loi da film sing che maker sing che director sing che khoi gi mai iba gi process lo yarom ne ko ana ibagi matang da ko adi masi Japanese filmmaker ko gi malem gi di guru ni ko Akira Kurosawa hoina filmmaker mana ibagi matang da ma gi ngang ba space lab ne ba ada ma gi sima ko yamna hanan ta haningi hanan pa haningi oh it's very inspiring ko adi ai gyo na su adi iba process da yaw do ba kano ai as director ne ne wonda ta low ya da ba me wonda power ko ai kano ne ko atopo bo ne dimin to zabi na te ai gyo na personal views ha ta iba yaw do ba ko gi kano se ai wonda sum pen de filmmaker se ko adi kanom kha du di leram ma por ma pangkhat padang ne na lawe bai ti ko mani aduga ani subada ko gi khangde yam sidi honest oyu ha bi di la le na akoi honest oisi honest oise ko adi honest oise adom na tawbiri do ko adi adom bu yabi brane have a post ko ge conditions challenges mayam di leine ba ai se as camera sin kap ta bagi ne du mayam di leine ba sidum thengna do ne James Cameron gi su magi level da lei sin avatar se puthong no hona ba da mai ka ta ne camera du leite na Sony collaborator ga ma camera sahan me wari le na challenges so on ne na ado number one nung sida ko honest bu or the adom leaning in worry do de on the day ko kai de no ma dum palong tholak kan law mani ma da tholak po poto ko gi target lei roi ba du gi audience target lei roi mafam lei roi matam lei roi timeless oi kan angang na yam na ko gi sum gera lan gera ko gi or pen ga ha ta ba dem ngai ma hai do sing mi di la le ko na ta but la le kan proof to no mani I connect to mane because ma sing na ni ma hari do yam hai sing na ina ka ta aeroplane ka toksel lor di ko adi kainom sa karne ba ado koi honest is important mani yam chumla ba fam ni ozan tham bi se hai ding sa gi e ba hai sida e bi sida khoi gi mind su sharp oi ba heli ko adu ka khoi da kaw da ba ma su lei re akhoi ni he na sida stress su to wangam doi ni ado nga sa gi honest oi mina si hai ba si su am phaza ba khalo ni hai di ai isan ai saminam biganu hai ba ni natra yam thina phaza ba khalo ni ado oza se dum self motivated yam oiram gani adu ozana yam ware hai ba mikup pungpham ka haigadra sugum base kari ni hane thambining yam wabani kana ga loba aduga sidi awabam ni kana ga ozana ga life to ga khanbi base wabase hai hoji de tho he hangsela ko tholak tre hai hoji de tholak tre hai aduga success si kamaina di celebrate ka di to winning hai badi nungai basi smain to mikup nungai basi celebrate to ningba isagi celebrate to khraba na traga to ningi baga lebadi kari di thambining okay oh ai jadu gi so koi morom pang mar tu maming di sat pena celebrate koi gam tau da ba mi ne ko ado I nung de celebrate to ne I always moment ku mak celebrate tau jai ne logzaba ko di akoi noi metric thaba matam da tamakki ba ko celebration of being alive se masi always thamoi da yaurga lei ngasi su ko di akoi na hingbasi gi ko celebrate to bangam ga di wangi go to ngasi bo dum kaubungam de madu gi parado ko ado success ka ha bo ji term su di journey ni ko masi di lambi da tum tholok pa mana karo na te adi ending it's point not destiny not end destiny not adune destiny not adi journey sum sar lambi se nung sang hak sarak pani hai nung sa sare sidore na khallang hale nong manga ingak pe like adumai kale ai gi kanoda ado ai khangdi celebration swaine to godo bani
kind of physical form of the interpret to bagumba adum de kan lejade man lejade mani yam ngai de duga aroi ba question hai bata re sum wari sum sana da akhoi manipur se nungai ba myama potential leiba adagi mingchat purak pa individually effort ngata na maximum di oiba ngakta oi akhoi si akhoi gi proper platform ta leita ba hai bata re samna hai ba da oja gi su filmmaking gi se training manipur da tamge hai ba academy ma institution ma properly leite oja maksu akhoi gi crash course ma chama ja toroga aduna design to zaraga international level da isana bu khacharak pani natra kana amtana smana sammaga se academy sidagi platform sidagi nang sigi product ni haibama adugum amta leijabagi khudong cham se leiba natte ko likewise everywhere adum maximum ko gi feels the art and ko gi culture then ko gi sports ki lamda ko se mithoi mihen ba kaya amade ko gi leire aduga adugi mathak da so mu like sugi lamda so ko se dum lamjen yang ni international gi thak da ko se expose to ba ka discoveries मैम थेंगनबीरीको दुसिगी मतंग दा अमुक अखोइसे अमुक हंथन अमुक यंग पाइबा तारे मणिपुर से हौजी हौजी मखोइसे यामना कई हाई तारे अखोइगी अनरेस्ट सिचुएशन हाइबा तारे अखोइसे फॉर द पास्ट कपल ऑफ इयर्स को सिदै सिदा अखोइसी यामना अखोइसे वाखंदा पुकनिंगदा थौनादा कितंग हंदबगी अखोइदा मदि लाकपसिदा ओजागी ओबा वाखलोन कई थंबिलिंगे अदुगा आर्ट थ्रू आर्ट अखोइसी कमाइना कितंग सपोर्ट ओबा याबगी वाखलोन दि लेबिब्रा हाइबा तुम कितंग थंबिरम okay maybe ka punsi se ko koi kano ni si art ki manung dum yawri ne mane koina koi gi hoje anu batar maji ki kano da su ko adi hing bagi art ka ne ko anu ga art of living leina meaning koi gi akoi si manung dum yaw le ada koina kaw to ni da ai gi ko ai gi wakal de kawe ai sigi medium sigi ko kano se khudong sa ba lawra ko ai sum kano tang thamja ge ko haibio akoi gi manipur le riba akoi gi miyam punamuk se ai se sor holy ko kai se nong the ning bi se kam yar ge kai sum thamning ge ko si data lo ba ne hang je lo ba ko ai nong to kano to ru de khalu de ko de ma ba lo to ma le ko to si ko understand to ba ma thau tai isa si ko gi isa am ta le min na da ba dong na ko ai di smaina khang de yam pakhat le manipur se smaina ui ko se a ko gi kok ka lei ga su samna da ba dong na ko ade ai gi khubi ga wakhal ga su samna da dam roll ka english samne da ko gi hojik se social media ge khubi se dun tham swipe dun to ba kano se mane ai khubi ga hojik se modern kano ta ko interpretation na ma da ai brain ga samnari ba ga connect to da ba social media da hadi chaotic way ba ko pra charang re le mark se da ai hak na i ru pot na dum charang na ba ai dum contribute dum toksan du ne feeling to ba hai ta phatta ba oh sigi se mo ko adil session na bi loction na bi ngangjan na bi chi ngak ne ko solution di pura pun natta ba oh a solution ja khoi le du ne a solution no ji lan gi kai wari sin te ko ai di chaos sai si ama tholok to di nung de gi ni nung chaos oi be de gi ai na ngang i sei mam sing mingon do su chaos mane puto ko do ne ko aduna ai se hai ja ba ko ai di at least ai se sor holi bra kai si isa ne isa di loi kaw ra ko thak lo on thok pa da au bu si matang de ek te sik po ho bu ne ji to nei si au bu si ko hoi ado connect to da ba khoi gi wa hai ai na hai si khoi gi ai sak oi no u dre hai ba gi mong ga do social media kari kram am sai ta se isa ne isa se ko kitang khoi gi ai ahing bam ni na hai ba se ko respect ek to ba ho ko da si gi ke au si di phanam han da ni ko self respect sima hana thamba sima adum ai ta phazai self respect ko adu to kanda mi bu su respect adum thola kane ba hoi sojik ti lang seng na khoi gi gari thobo ga sing jai pham nga ka sum yeng jab do ko I tho mo enge sum sam tai ko to kan kari gum khara gi ko ge overtake ka to ba gi ka no to sound na dre ko su ya ba gum ba mayam se tum stress life am sum leiba de gi hing ma kan oduna ne ko ata loction to be hengal oh loction na ba gum ko gi thau ba gi speed ka se ko gi khangdin adi mami ta ba to hai ta mani the more on social media se sound do mami ta lang lang guys mani the social media pa je kana no ai khoi ni
ꯃꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯟ ꯑꯩ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯆꯪꯉꯤ ꯌꯥꯝ ꯑꯆꯨꯝꯕꯅꯤ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯥꯅꯦ ꯃꯥꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯇꯝ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯤꯛ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯝꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯡꯆꯠ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯁꯤꯕꯨꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯐꯖꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯁꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯃ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯕꯤꯔꯛꯎ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯝꯖꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯍꯧꯔꯛꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯑꯉꯝꯕ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗꯨꯃ ꯍꯟꯕ ꯂꯩꯇꯕ ꯊꯧꯅꯥꯗꯨꯃ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯣꯔꯅꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯊꯧꯖꯥꯜꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯔꯣꯃꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯗꯕꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯆꯤꯊꯔꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯗꯤꯔꯦꯛꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯏꯝꯄꯣꯔꯇꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠꯁ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯒꯠꯆꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯔꯛ ꯍꯟꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯄꯣꯝ ꯇꯣꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯆꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯕꯤꯕ ꯄꯥꯝꯃꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯎ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅꯤꯅ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯄꯣꯝ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯇꯧꯖꯔꯤꯕ ꯏꯄꯣꯝ ꯇꯣꯛꯁ ꯑꯦꯚ꯭ꯔꯤ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗꯦ 7:45ꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯒ ꯀꯃꯦꯟꯠꯁ ꯑꯃꯃꯝ ꯊꯝꯕꯤꯔꯛꯂꯒ ꯄꯔꯁꯣꯅꯥꯂꯤꯇꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ एनकरेज तौबियु अमदी खुदोंचाबा अखोगी नॉलेज मयामसिसु लौबियु हाइबसिमा थमजरगा मतंग असिदा अखोगी इपोम मीडियाना पुथोकचरिबा इपोम टॉक्स येंबिरबसिंगदगी काइनेनबा याथंगिजरी पिनबिरसि